tugiye kuba tuganira kuri ekipe y'ingabo z'igihugu, ekipe ya APR Football Club iri kwarizwa i Cairo mu gihugu cya Misiri. Igiye gukina rero umukino ukomeye cyane wo kwishyura, bagomba guhuramo na ekipe ya Pyramids yo mu Misiri. Hari byinshi rero Brigadier General Deo Rusanganwa yabwiye aba bakinnyi mbere ko berekeza mu Misiri. Ese umutoza Abdurrahim Taribu we bimeze bite? Ase ashobora gukoresha abahe bakinnyi 11 ashobora kuza gukoresha kuri uyu mukino, dore ko umukino ubanza wabereye Kigali ubwa peretsindwaga mu gice cya kabiri yashyizemo abakinnyi bagaragaza itandukano, bagaragaza umurava ndetse n'ubushake. Abafana bakaba bifuza ko abo bakinnyi yaza kuba abakoresha kuri uyu mukino, umukino wo kwishyura muri rusange. Turaza kurebera hamwe rero uko bishoboka ndetse nabo ashobora kuzaba ashyiramo, dore ko hari bamwe mu basigaye mu Rwanda batajyanye na ekipe ya APR Football Club. Uraza kumenya impamvu nabwo, impamvu abo basigaye, dore ko ari babiri batajyanye na ekipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Turaza no kunyura kandi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tuva muri APR nabo 11. Turaza kunyura mu Mavubi turebere hamwe ibya Adel Amurushi waje kubahamagara abakinnyi 23 bagomba kwifashishwa mu mikino ibiri yo gushaka tegeye igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha. Gusa kiri kuvugwamo ntabwo ari abo 23 gusa bahamagawe, ahubwo bari kuvugwamo abandi bakinnyi babiri bashobora kuzaba biyongeramo nyuma yo gushyira hanze urutonde rwa 23. Uraza kumenya abari bo ndetse nuko bahagaze muri rusange. Rero nkuhaye ikaze wowe ufunguye ino video kuri News Rwanda, cyangwa usaba ni kimwe niba hari ubwa mbere ugeze hano kuvuga ngo kanda ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko hano tuvuga siporo. Rero iyo wakanze subscribe amakuru akugeraho mu ba mbere, kuko iyo dushyizeho inkuru uhita ubona notification. Buka gukanda gatima k'umutuku cyase abafana banyamukandagira muri commentaire mushyiremo udutima twinshi tw'umukara n'umweru, muratubwira na mufite icyizere cy'uko ekipe yanyu ishobora gutsinda Pyramide ku munsi w'ejo muri rusange. Ikaze rero ubundi tuganire cya mbere nuko we wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Dore rero muri ekipe ya APR Football Club iri kubarizwa mu mujyi wa Cairo mu gihugu cya Misiri, aho igiye gukina umukino wo kwishyura na ekipe ya Pyramide yo mu Misiri. Ni mu ijonjora rya mbere mu mikino ya CAF Champions League, aho ekipe ya APR igiye gukina na Pyramide. Ni ku munsi wo ku cyumweru, ni kuri iki cyumweru ku isaha y'isa moya za Kigali, ndetse ikaba ari ku isaha y'isa 2 za mu Misiri. Ekipe ya APR Football Club rero yageze mu Misiri ku munsi wo kuwa gatanu, ikora imyitozo reje ku mugoroba. Kuri uyu wa gatandatu rero baraza kuba bakora indi myitozo, ni imyitozo ibera kuri stade yitiriwe 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni stade ibarizwa mu mujyi wa Cairo mu Misiri. Rero bakaza gukora imyitozo ya nyuma n'undi ku isaha umukino uzaberaho ku isaha y'isa moya z'umugoroba. Ekipe ya APR Football Club yitoza yitegura uyu umukino ukomeye, kuko ekipe ya APR mu Rwanda yatsindiye ibitego 2-0. Irasabwa nayo kuba yabyishyura cyangwa nayo igatsinda ibitego 2 kugira ngo bajye muri extra time cyangwa se iminota y'inyongera niba ngombwa batere za penalty. APR Football Club rero asabwa gukora ikinyuranyo nayo igashyiramo ibitego bigera kuri 2. Ese bakunze ba APR murabona ibi bishoboka ko ekipe yanyu yakwitwara neza ikaba yatsinda ibyo bitego 2 nkuko Umutoza Abdurrahim Taribu yatangaje ko byose bigishoboka? Ndetse n'abandi bakinnyi bamwe na bamwe bagiye baganira itangazamakuru bagiye bavuga ko bishoboka uko babatsindiye Kigali nabo bashobora kubatsindira mu Misiri. Ayo namwe mu magambo yatangajwe n'abakinnyi ba APR Football Club. Rero mbere ko bahaguruka i Kigali berekeza mu Misiri, chairman w'ikipe ya APR Football Club Brigadier General Deo Rusanganwa yasabye abakinnyi gukuba kabiri imbaraga batanze mu mukino ubanza wabereye i Kigali, bakazazi kuwa kabiri rero
mu mukino wo kwishyura mu ijonjora ry'ibanze ry'imikino ya CAF Champions League. Rero ekipe ya APR Football Club yahagurutse ku mukera ku musoko wa gatanu yerekeza mu Misiri aho bagiye gukina n'ekipe ya Pyramide. Ni nyuma yuko rero umukino ubanza wabereye Kigali ku wa gatatu ekipe ya Pyramide yatsinze APR ibitego 2-0 kuri Kigali Pele Stadium. Mbere yuko APR rero ihaguruka chairman wayo Brigadier General Deo Rusanganwa yaganije abakinnyi anashimira imbaraga batanze mu mukino ubanza nubwo batsinzwe. Yabasabye gukuba kabiri rero izo mbaraga mu mukino wo kwishyura. Mu magambo yagize ati cyizere kirahari ndakibona mu maso yanyu mukwiye gukuba kabiri imbaraga mwatanze hano i Kigali kugira ngo mukore ibirushijeho. Yibukije abakinnyi ko kumvira amabwiriza y'abatoza ari ingenzi kuko aribo babasha kureba aho intsinzi ishobora kuva. Brigadier General de Rusango kandi yashishikarije abakinnyi gukomeza gukurikiza inama z'abatoza kugira ngo bashyire igitutu ku ikipe bahanganye. Rero mu magambo ati iyo mukurikije inama z'umutoza bituma ikipe duhanganye igira igitutu. Mwarabibonye ko abakinnyi mwabahangakishije mu kibuga na hariya birashoboka cyane. Rero chairman we asoza abifuriza amahirwe masa yizeza ko intsinzi ishoboka ku ruhande rwa ekipe ya Pera. Abakunzi ba Peri namwe mwakurikiye uyu mukino mwaje kubona ko ekipe yanyu mu gice cya kabiri yaje ihagaze neza kandi igerageza gushota no kwataka imbere y'izamu. Abakunzi rero ba Peri bamwe bajya bavuga ko ikipe yakinnye igice cya kabiri umutoza Abdurrahim Mutarebu ashobora kuba yayibanzamo kuri iki cyumweru mbere ya Pyramide. Rero 11 bashobora kubanzamo dukurikije abahari, ariko reka mbabwiye ko abakinnyi batajyanye na Peri mu Misiri barimo rutayezamu Shehe Jibril Wataru cyifite ikibazo cy'uburwayi na n'ubu butarasobanuka ubwo burwayi afite uko bumeze. Gusa mwavuga ko afite ikibazo cy'ibihaha muri rusange. Undi mukinnyi utarajyanye na ekipe ya APR no witwa Mugisha Gilbert cyase mwite Barafinda, nawe ntabwo yigeze ajyana n'iyi ekipe ya APR bitewe nuko kuri iki cyumweru nawe afite ubukwe, agiye kuba akora ubukwe n'umukobwa bamaranye igihe bakundana, dore ko mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize aribwo baje kuba baca mu murenge. Amwita Karine, akaba atuye muri Canada. Rero bakaba bazakora ubukwe kuri iki cyumweru, nawe ntabwo azitabira umukino w'ikipe ya APR igiye gukina na Pyramide. 11 rero abakunzi ba APR bifuza kubona mu kibuga mwizamu ni Ishimwe Pierre Mario. Mutima wa defense barashaka ari umuswane ndetse n'umutoza ashobora kuza kumukoresha kuri inshuro, ndetse n'uwitwa Niyigena Clement. Ibumoso kuri gatatu ni team captain niyo mugabo Claude, mu gihe iburyo tuzahabona Byiringiro Gilbert. Hagati mu kibuga nta kizahinduka n'uwitwa Ronald Sekiganda, Dauda Saidi Yusuf ndetse n'uwitwa Memel Lauf Dao, umukinnyi ukina nimero 10. Ku ruhande rw'uburyo tuzabona uwitwa Hakimu Kiwanuka, urw'ibumoso tuhabone mwene wabo w'Umugande bamwita Denis Omedi Rukambi, mu gihe rutezamo tuzabona uwitwa William Autogwi Mere. Gusa ashobora kuzabaho indi mpinduka, tukabona uwitwa Mamadusi abanje kuri 11 cyangwa se uruhande rw'ibumoso, mu gihe uwitwa Denis Omedi Rukambi we ashobora kubanza hanze kuri benshi. Muri rusange gusa iyo niyo probable lineup cyangwa se 11 ekipe ya APR ishobora kubanzamo. Umutoza Abdurrahim Mutaribu agakora izo mpinduka muri rusange. Rero umukino wo ni kuri iki cyumweru ku isaha y'isa moya za Kigali, zikaba ku isaha y'isa 2 zariya mu gihugu cya Misiri mu mujyi wa Cairo by'umwihariko. Bakunzi ba APR rero ka twifurize ekipe yanyu amahirwe masa, nubwo itakomeza ngujye muri round ikurikiyeho, ariko ntizasebe cyangwa se ntizanyagirwe, izihagarareho igerageze gukora ishoka byose, nubwo yatsindwe ko ntibizarenga igitego kimwe, kuko byaba ari ugusebya izina na brandi ya ekipe ya APR Football Club muri rusange. Reka iyi ngingo tuyihindure twekeze ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bo bakaba bari gutegura imikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha 2025.
umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamwita Adel Amrushi, akaba yari amaze guhamagara abakinnyi 24 bagomba kwifashisha mu mikino ikurikira yo gushaka igikombe cy'isi nk'uko nabigarukagaho. Rero umutoza yahamagaye abakinnyi bagera kuri 23 bagomba kuba bitabira, gusa igishya kirimo ni umukinnyi umwe mushya waje kwiyongeramo ukinira ikipe ya Saba FC muri Azerbaijan, bamwita Joy Lance Mikelizi, wahamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Akaba yavuze ko yizeye kandi kuzahesha ishema abanyarwanda bakagera kuri byinshi, ndetse ko azwiho kudahusha ibitego imbere y'izamu. Nagiye mugarukaho mbabwira ko akina imyanya irenze umwe mu kibuga, ashobora gukina mu kibuga hagati, akaba yakina nka rutahizamu nimero 9 cyangwa se akaba yakina no kuri wing iruhande rw'ibumoso kuri 11. Uyu musore akaba yakina, ni umusore rero w'imyaka 31 y'amavuko, bamwita Joy Lance Mikelizi, usanzwe ukiniye ikipe ya Saba FK yo mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan. Akaba ari ubwa mbere rero ahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Aganira rero n'ikinyamakuru BNB Kigali FM, yavuze ko ari umuntu uhorana inyota yo kugera kure, wibanda cyane ku kugera ku ntego zanditse ko imbere zamu atajya apfa gusha ibitego. Gusa amakuru agezweho mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndabwira ko uwitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende akaba ari umwe mu bavugwa ko agiye kongerwa muri uru rutonde rw'abakinnyi 23 bahamagaye, dore ko ku ruhande rw'umoso kuri 3 umutoza Adel Amrushi yari yahamagaye umukinnyi umwe ari we kapiteni w'ikipe ya APRFC, bamwita Niyomugabo Claude, rero niwe wari uhamagawe ku ruhande rw'ibumoso. Gusa rero Mangwende nyuma y'ibibazo by'imvune ikaba agiye kugaruka mu Mavubi kwifashishwa muri iyi mikino iri muri uku kwezi kwa 10. Bitse ko u Rwanda ku munsi wo kwa gatanu tariki ya 10 z'uku kwezi kwa 10 ku saa 12 muri stade Amahoro i Remera, u Rwanda ruzaba rwakira ikipe y'igihugu ya Benin. Umukino uheruka guhuza amakipe wabereye muri stade Amahoro, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatsinze Benin ibitego 2-1. U Rwanda rwaturutse nyuma rwose rwishyura, dore ko ikipe y'igihugu ya Benin yari yabanje gutsinda igitego kimwe mu gice cya mbere. U Rwanda ruza guturuka inyuma rero ruza gutsinda ibitego 2 byose, bifashijwemo na rutahizamu Nshuti Innocent ndetse na kapiteni Bizimana Djihad Jidro, baza kuba batsinda iyi ekipe ya Benin. Rero mbitse ko u Rwanda ruri mu itsinda rya 3, aho ruri ku mwanya wa 4 n'amanota 11, banganya ikipe y'igihugu ya Nigeria, mu gihe Benin tuzakina yo ihagaze ku mwanya wa mbere n'amanota 18, yanganya n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. Nayo tuzakurikizaho ku munsi wo kwa 2 w'iki kindi cyumweru, azaba itariki 14 z'ukwezi kwa 10 muri rusange. Rero ubwo ngubwo no kuvuga ko uwitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende agomba kugaruka cyangwa se kuba asanga bagenzi be bagatangira gutegura uyu mukino, dore ko rokare y'Amavubi ntagendutse izatangira ku munsi wo kuwa 2 w'icyumweru gitaha muri rusange. Usambibutse ko abahamagara harimo Ntwari Fiacre, Buhake Twizere Clement na Ishimwe Pierre nk'abanyezamu b'amyugariro, harimo Mutsinzi Ange Jimmy, Manzi Thierry, Kavita Fanuel Mabaya, Byiringiro Jean Gilbert, Niyomugabo Claude, Nkurikiyimana Dari Nganji, Shimimana Emmanuel Kabange ndetse na Shimimana Yunus. Abakina hagati mu kibuga barimo Bizimana Djihad Jidro, Mugisha Bonheur Casemiro, Muhire Keve Luni, Ruboneka Jean Bosco Rukubinkondo, Amoni Ali Enzo, Ishimwe Anisete, mu gihe barutezamo barimo Mugisha Gilbert ufite ubukwe kuri iki cyumweru, Kwizera Georgia, Nshuti Innocent, Biramahire Abedi Christophe, Gitego Artire, Joy Lance Mikelizi ukinira ikipe ya Saba nk'uko nabigarukagaho. Umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamwita Adel Amrushi, ni umunyarigeria ariko ufite n'ubwenegihugu bw'Ababiligi muri rusange. Iyo mikino 2 rero y'Amavubi, ubwo Mangwende naramukaje araba aje kunganira kuri 3 Niyomugabo Claude. Gusa n'amakuru yavugaga ko uwitwa Ishimwe Christian wa Police Football Club ari ushobora kuzamo, ariko amakuru agezweho aka kanya nuko uwo Imanishimwe Emmanuel Mangwende ari we ugiye
kuba ahamagarwa muri rusange. Nibyo ngibyo mundeka mbifurize kugira ibihe byiza cyane.